Kaze amakuru avuga mu myidagaduro kuri uyu mugoroba tuyahereye mu gihugu cya Nigeria kuri uwo muhanzi witwa Wizkid urimo kuririmba iyo ndirimbo mwumva yise Jero. Kwa mbere y'iki cyumweru nibwo twari twabagejeho urutonde rw'abahanzi b'abanyafurika bafite indirimbo zarebwe cyane kuri Spotify. Wizkid yararuyoboye kuko indirimbo ze zari zimaze kurebwa n'abarenga miliyari 3 na miliyoni 500. Uyu munsi urubuga rwasohoye nanone urutonde rw'abahanzi b'abanyafurika indirimbo zabo zumvishwe kurusha izindi muri uku kwezi kwa munani. Wizkid narwo araruyoboye kuko indirimbo ze mu kwezi kwa munani zumviswe n'abarenga miliyoni 10. Muri Nigeria kandi inzego z'umutekano zamaze gutangaza ko zirimo gutegura irushanwa ry'ubwiza ryiswe Miss Security. Irushanwa bavuga ko ryateguwe mu rwego rwo kurushaho gukangurira abaturage kugira uruhare mu kwicungira umutekano batanga amakuru ndetse banakumira ibyaha bitaraba. Rizitabirwa n'abakobwa 24 bafite kuva ku myaka 18 kugera kuri 27 y'amavuko. Uzaryegukana azahembwa ibihembo bitandukanye birimo imodoka, umushahara, gutemberezwa ndetse n'ibindi. Ikindi kiriho kivugwa muri Nigeria ni umuhanzi Davido uherutse kugura muri Amerika umukufi munini ufite umutwe ukoze mu ishusho y'igikeri. Umuhanzi ngo yabishyuye miliyoni 78 z'amanayira akoreshwa iwabo, aya aragera ku bihumbi 150 by'amadolari y'Amerika uyavunje. Mu mahanga kandi abagore 5 mu itsinda rya Spice Girls kuri wa gatatu bongeye guhura n'itangazamakuru bavuga kuri album yabo bashaka kuzasohora ubwo bazabizihiza isabukuru y'imyaka 25 itsinda ryabo ryari kuba rimaze rishinzwe. Bavuze ko album izaba iriho indirimbo zabo za kera n'izindi nke bakoze nyuma zitigeze zisohoka. Itsinda ryitwa ABBA ryamenyekanye kera mu ndirimbo nka Chiquitita ryamaze kugera kuri TikTok. Video zabo zikomeje gukundwa cyane, nizo barimo gucuranga indirimbo zabo zakunzwe cyane zirimo yitwa Dancing Queen, Chiquitita, Sleeping Through My Fingers ndetse n'izindi. Abafana babakiriye neza bababwira ko igihe cyari kigeze ngo baze kuri uru rubuga. Dusoreze kuri Britney Spears muri iyi minsi utakibura kuvugwa mu itangazamakuru. Umunyamategeko we nanone uyu mukobwa yamutegetse kongera gusaba nanone yuko yajyana mu rukiko ikirego cy'uko nanone ise yareka ibyo gucunga umutungo we. Ise uyu munsi avuga mu itangazamakuru ko ashaka yuko bamuha miliyoni 2 z'amadolari y'Amerika kugira ngo areke ibyo ko yacunga imitungo y'umukobwa we. Umunyamategeko wa Britney yavuze ko uyu mugabo nanone ngo ashaka gukomeza kubyaza umusaruro cyangwa se kungukira mu mukobwa we nk'uko yabikoze mu myaka 13 yose ishize. Urakoze cyane Francine. Reka kandi Fisson Felix Habineza komeza n'andi makuru avugwa mu mahanga. Muri Kongo uwahoze ari minisitiri w'ubuzima Etienne Longondo kuri wa gatatu yagejejwe imbere y'urukiko mu murwa mukuru Kinshasa aho akurikiranyweho kunyereza amafaranga yaragenewe gukora mu bikorwa byo kurwanya COVID-19. Imbere y'abacamanza bamuburanisha Bwana Longondo abinyujije mu bamwunganira mu mategeko yasabye urukiko kumurekura by'agateganyo, ariko urukiko rumusubiza ko ruzabifataho umwanzuro mu minsi iri imbere. Ni ku nshuro ya mbere Bwana Etienne Longondo agejejwe imbere y'ubutabera kuva yatabwa muri yombi tariki ya 27 z'ukwezi gushize kwa munani. Icyo gihe yari yahamagajwe n'umushinjacyaha mukuru mu rukiko rusesa imanza ahita atabwa muri yombi. Nigeria, Perezida Muhammadu Buhari wa Nigeria nyine udakunze kuvugurura guverinoma yirukanye abaminisitiri 2 bo muri guverinoma, ariko impamvu yabavanye muri izo nshingano yari yarabashinze ntizatangajwe. Abirukanywe mu kazi ni minisitiri w'ubuhinzi n'iterambere ry'icyaro Mohamed Sabo Nanono ndetse na minisitiri wari ufite mu nshingano ze ingufu Bwana Salemana. Izi minisiteri zombi mu gihe zigitegereje abaziyobora bashya y'ubuhinzi n'iterambere ry'icyaro yabaye ihawe minisitiri w'ibidukikije, naho iyi ngufu iba ihawe minisitiri w'abakozi ba leta. Perezida mushya wa Zambia Hakainde Hichilema we yatangaje ko yageze ku butegetsi agasanga isanduku ya leta irimo ubusa, kandi na n'ubu ngo haracyari bamwe mu bayobozi bashaka kwiba amafaranga ya leta no kuvugana duke twari dusigaye. Uyu mugabo yatsinze mukeba we Edgar Lungu mu matora ya perezida yabaye mu kwezi gushize, ndetse habayeho ihererekanya ry'ubutegetsi binyuze mu mucyo. Nubwo iki gihugu ari kimwe mu bicukura amabuye y'agaciro ku bwinshi, ngo haracyarimo ibibazo bikomeye cyane bya ruswa
gicuruzwa kivugwa muri iki igihugu. Reka dusoreze ku makuru ajyanye n'intambara ariko n'ikoreshwa ry'amafaranga mu ntambara, aho muri leta zunze ubumwe za Amerika hari kaminuza yo muri iki gihugu yitwa Brown yamaze gutangaza ko kuri ubu ngubu ngo leta zunze ubumwe za Amerika zizakoresha amafaranga agera kuri miliyari ibihumbi 5 birenga hafi 6, ndetse ngo mu ntambara ikora mu burasirazuba bwo hagati. Iyi kaminuza yasohoye raporo ivuga ko mu mwaka wa 2050 ndetse leta zunze ubumwe za Amerika ishobora kuzakoresha miliyari 200 zirengaho gato n'ubundi mu kuvuza abantu bagiriye ibibazo muri izi ntambara. Ni mu gihe ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryo ryatangaje ko rikurikirana mu bushishozi bwinshi ubwoko bushya bwa coronavirus buzwi ku izina rya MU cyangwa se mu bwagaragaye bwa mbere muri Colombia mu kwezi kwa mbere muri uyu mwaka. Ubwoko bushya buzwi nka B16221 mu rurimi rwa siyanse mu byavuzwe ko ikomeye cyane kandi ishobora guteza ikibazo gikomeye ndetse ishobora no guhangana n'inkingo. Gusa OMS yavuze ko ari ubushakashatsi bugikomeza kuri iyi variant. Nuko dusoje aya makuru tunabashimira cyane kuba twaya. Hello friend, kora subscribe kuri YouTube channel yacu maze ujye ubona amakuru n'ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Murakoze.